بشکایت یەکێتی لە دادگەها فدراڵە عێراقی 11 کورسیên pêkhatiyan li Parlemanê Kurdistanê neman ji sercemê 100 kursiyên man 5 kursî ji bo kemînena çaweyan lê Herêma Kurdistanê li ser bazineyên cuda hatine dabeşkirin. Du li Hewlêrê du li Silêmaniyê her çend de zorîneya pêkhatiyan li sinûrê bazinê dihûkiye dîsa tune yek kursî li wêrê bû. Lê yekêtî çi kiriye? Digotin bi hêza hezbî û çek û çekdaran kursiyan bû pêkhatiyan qazanc dikin. Yani ev kursiyên pêştir hebûn xola pênceya Parlemanê Kurdistanê kursiyên rastaqîneyên pêkhatiya nebûn. Dengê wanî rast û dirist nebû. Lê wana çi kiriye? Bi hêza çek û biharîkariya rayan kildanê hîn dizanin kiye? Rabûne kiristiyanan çi kiriye? Kiristiyanek danaya û kursiyekê kiristiyanan li kifrî qazanc kiriye. Demekî de hîç kiristiyanek li kifrî nîne û tu bigerî û ser û binkey tu kilêsayekê jî li wêrê nabînî. Çawa ev çê bû? Bi giştî li ser vê mijarê. Ji hêjayê Nazim Herkî harîkarê berpirsê Mekteba Rêxistina Partî li ney newa dipirsin. Hêjayê Nazim tu bi xêratiya Kurdistan 24 eva yeketî kirî li kifrî bi taybetî. Hîn çawa dibînin bi harîkariya rayan kildanî ku bi hêza çek bi harîkariya rayan kildanî li kifriya ku hîç kiristiyanek lê nîne çawa kursiyek bû kiristiyanan qazanc kir? Zor spas İman Xan. Silav rêz bo bîner û bîserê Kurdistan 24. Bes min tuêt rastkirinewekê bikim ew ji ez berpirsê liqa hevdeya Şingalê me. Bi rastî pisyareka cihê xwe de û pisyareka cewherî ye. Cihê daxê yanî pîlan û muamele ser Herêma Kurdistanê berdewam in we ew layanê îşaretî ji pê dayî ke yekêtîn niştimanî Kurdistan ez dê zor bi raşkawane bo xelkê xwe bêjim heldestpêkê çawsaxê wan pîlan û muamera biye bi wê çendê ku destê nehez û nêyera bêxte nav Herêma Kurdistanê west bêjim hel 16 Oktoberê û hel pirdê û sehêla 20 Oktoberê bi gelek birenga û gelek new'a muhawele kirin ku Herêma Kurdistanê ji nav benyan Herêma Kurdistanê lawaz bikin yan Herêma Kurdistanê dîw xwastê wan bi rêve biçîtin ew care dîtin yanî ku destpêşxer bîne ew li hemî babetan wan pîlan û muamere ew bî hewl da ku keysê Parlemanê Kurdistanê bene mehkema îtihadî çend qirarek hatine sepandin ke cihê xwe da nebîn bi rastî ya li hemiya giringtir ew bî nehêlana kota û çendîn babetê diyet giring û we destkarîkirina qanûna helbijardina li Herêma Kurdistanê hemî bi çawsaxiya fraksiyona yekêtîn niştimanî Kurdistan bî we ew hewl û teqelayet wan day bi wê çendê ku wextê me gotib pîlan û muamera neşan daxilî nav Herêma Kurdistanê bibin ew care hewl dan ku ew care pirêka qanûnî pirêka pirêkê yasayî ew xelkî bînne nav Parlemanê Kurdistanê da bînne nav Herêma Kurdistanê da bî wan hewl dan ku kota nemînîtin bes helwestê Cenab-ı Serokî û Partî Demokratîk Kurdistan biyanî ji derveyê Kurdistanê harîkariya destên navxwên Iraqê û derekî ewî balansê hêzê li Parlemanê Kurdistanê bû çî biguherin? Di qazanca kê de hedefa wan çi bû? Hedefa wan ew e ku Herêma Kurdistanê qewere Herêma Kurdistanê lawaz bikin yanî ew pîlan û muamerê dijî Herêma Kurdistanê û Partî Demokratîk Kurdistan têne kirin yanî mêjûyeka dûrî dirêja hel bicîna hel birîna buca û qûtê xelkî û heta înana supayî û leşkerê bo ser Herêma Kurdistanê xwe ya wazihet mêjûya de hemî xelkekit zanît ka çawa bî hewl da ku rêka leşkerî ra Kurdistanê da gîr bikin rêka leşkerî ra qewere Herêma Kurdistanê lawaz bikin ew bî ke neşan wê çendê encam bidin ew care hewl dan ku rêka Parlemanê ra we destpêşxeriyê bikin bi wê çendê ku kesekê wekî Reyan Kildanî bînnet Parlemanê Kurdistanê da we ew bî şiyan ke et rêka dezgahê emnî ra û dengdana taybet ra wekî Cenab-ı te jî îşaret pê de aslen Reyan Kildanî ne çi sengaxwe heye li Herêma Kurdistanê ne çi kesayetiyeke ku xudan qaîdeka cemawerî bît bez cihê daxê ye me dît ew kursiya
کوتایا کریستیانا تریکا یکیتی اجتماعی کردستان را و اوجت ریکا دنگدانا تایبت را و کرسی با ریان کلدانی دستبر بکنو و ریان کلدانی تریکاوان را بیتن داخل هرم کردستان پارلمان کردستان بیتن بلکی کم کس هبن نزانن ریان کلدانی کیه لبوچی نافخویا هرم کردستانه یک جهازین سرکین کو پیشتر و چندین ساله پشتی سالان واتو دوا یک جه پیکینرین حکومتی یانجی سرک وزیران جلایوان خوبویا بوچی دستی خود کنه دستی ناوان لایانا هدف وان چیه و تخازن بگهنه چه بویره که جداخه از چی جرا نابینم کد گل حکومت هرم کردستانی دا پیکینر بیتم بلکه همی جاره دیجی حکومت هرم کردستانی کار کرده و امید بیجینه وان اگر هنگ پیکینرن گل حکومت هرم کردستانی بلا چی جرا چواشکاری و خول کردن چاو خلکی نبیتن یان گل حکومت هرم کردستانی دا بن یان اپوزیسیون بن یعنی قناغ درباز بیکو ام چاو بکنه خول بکنه چاو خلکی و خلکی فاما بی خلکی همی سیاسی بی بس لیره دا امد بیجین وان یان راستقینت گل حکومت هرم کردستان دا من یان وکو اپوزیسیون خو در بخم بردوام یه هل دست بیکا دامازراندنا حکومت هرم کردستان خو وکو پیکینر اگه گل دیارت کم بلکو عکس پیکینریه بلکو دجاتی یا بردوامه یعنی هندی امد بینین دست بیکا دامازراندنا حکومت هرم کردستان هر دجاتی حکومت هرم کردستان یا هاتیا کرن اولانی سیاسیت ناوخو دیجی حکومت هرم کردستان و دیجی پارتی دموکراتی کردستان امد بیجین خلکی بس بیجین وان لانا بس ما هنگ تیر نبین کو ایدی بس چواشکاریت گلو خلکی بکن حکومت هرم کردستان تایبتی کابینا نهید بردوام بینه با چنده کو خدمت خلکی بکن او عکس او بس یه پنده و کو پارتی دموکراتی کردستان لاواز بکن او بس یه پنده و کو حکومت هرم کردستان و کو پیویز شوله خو نکتن یعنی براستی او جار او دیاریدا او جارجی دست پیش خری کری بو چنده کریان کلدانی کرسی که دست خو بینیتن کرسی کوتا کریستیانا بیا جاره کدی تعدا کرنک بی چاوا وان محکمه اتحادی داخواست کر کو کوتا نمینن او جارجی تعدا کل کوتا هاتا کرن او جی او بی ریکا یکیتن اجتماعی کردستان را و ریکا دنگت خو تایبت را کرسی که اکبر ریان کلدانی دستبر کرو امد بیجین وام تنت ریکا وراشان ریان کلدانی هات الهولیری و دهو گیجی خو جربان دو هات بوی چنده کو کرسی کا کریستیانا دستبر بکد بس امد بیجین و نتوت شی نتوت توانه کو کرسی که دستبر بکد چونکو چجارا جی ریان کلدانی نل هولیری باشه یا سیر افه نازم هر کیلانه که یانجی کسا که کو ناوی دلیستا ترور دابیتن کشتن و رواندن و اشکنجه در حق خلق خوب بخو کر بیتن او کسی که کریستیان بخو اعتراف پینا کند بجن او تمثیل مهم یا ناکد اف کسی او همی صفاتین کریت و ناشرین لدف و زمان خو گاواد آغویتن جهر لید باریتن لدجی قوم کرد لدجی کردستان قواره دستوری هرما کردستان بوچی لعنک تدست خود کتن آف دستوی دیسا او جهر شوکه و پرسیاره که گلک مازنا ممکنه گلک هولاتین هرما کردستان بخو اصل و اساسی برسویجی بزنن لی آیا بو کابینه دهم وکی پارتیا دموکراتا کردستان جد بیجیتن یک حکومت یک پارلمان یک حزب پیشمرگه پاراستنا قواره دستوری هرما کردستان وفا بو خینا پیشمرگه آیا پیک اینانا وان همی هدفان دیگل وان لعنین خدانین وی روحو نفسینه خدانین وان پلانانه ممکنه و امد بیجین وان هل دست بکی و حطانو که همی هدف وان او بیا که هرما کردستان لواز کن که پارتی دموکراتی کردستان لواز بکن چونکه هدف من پارتی دموکراتی کردستانه بس همین نیارو دشمنت هرما کردستان بیجن پارتی دموکراتی کردستان یا گریده هرما کردستان و هرما کردستان یا گریده پارتی دموکراتی کردستان و هر گوا پارتی دموکراتی کردستان یا لواز بید یعنی هرما کردستان یا لوازه اگر پارتی دموکراتی کردستان یا بهز بید یعنی هرما کردستان یا بهزه اگر پارتی یا بهز بید یعنی هرما کردستان یا بهزه همو هدف وانج او کو هرما کردستان لواز بکن پارتی دموکراتی کردستان لواز بکن بروی چنده او چند دسته خود نو دسته وان دینن که
كدست وام خينا خلق كردستان سور بيا والروجانة أو تصريحات تواجه أمد بينين كاتش زمانه که جهره سر هرما کردستان و سر خلق کردستان اصلا احتراف به هرما کردستان ناکن و یکیت اجتماعی کردستان جی دست خود کتر نو دست وان دا و او خلق خو ی دنگ تایبت سر فرض کتن براستی ما معلومات شته کو او دنگ در وان ی تایبت يعني منچاری دنگ دا نوینر ریان کلدانی اصلا وان نوشته کو دنگ خوب دنه به زوریا لحاظ کرن کو دنگ خوب دنا نوینر ریان کلدانی باشه هجای نازم در فرد بینم کرما خوب کرتی و کرمانجی هم سر انجمن پارێزگەهان نینەوە بە کورتیزان یاریان بدە ئەمە هەم لەسەر ڕەوشە شنگالێ نوکە ڕەوشە شنگالێ چاوایە ڕەوشە شنگالێ دەستپێکی و حەتانۆ کە پشتی داعشێ و ساڵە 2000 و ئەوە سەری 4 ساڵانە ڕێککەوتنەکە هاتیە مۆرکردن بین حکوومەتە هەرێما کوردستانی و بین حکوومەتە عێراقی و لایەنێ سێ کە UN حاضر بیە و ئەو ڕێککەوتن حەتانۆ کە یا هاتیە واژووکردن بینەوان سێلانەدا حەتانۆ کە لە ئەرز الواقع نەهاتیە جێبەجێکردن و ئەمێ بیژنە وان خەلک و وان لایەنە ئەوێ پشتوێ چندێک و ڕێککەوتنا شنگالی نهێتە جێبەجێکردن و ئەمژیت بێژینەوان حتا ڕێککەوتنا شنگالی نهێتە جێبەجێکردن نە ئەمان گەڕێتەوە بۆ شنگالی نە ئەمار گەڕێتەوە بۆ شنگالی نە خزمەت گوزاریت گەڕێتەوە بۆ شنگالی نە پێکوەژیان گەڕێتەوە بۆ شنگالی چونکە ڕێککەوتنا شنگالی دەبیتە سەبەبێ هەندێ ئەو هێزێت خۆسەپێن یل شنگالی ئەوڕۆکە شنگالی بڕێوات بن ئەو ڕێککەوتنا شنگالی دەبیتە ڕێگریکردن وان هێزێت خۆسەپێن ڕێککەوتنا شنگالی دەبیتە ڕێگر بووە چندێک و مخدرات و هێروین و تریاک و هەر مادەکی هەبیت شنگالی ڕ دەرباز ببیت بەروێ چندێ جێداخەیە حتانۆ کە گەلک لایەن و گەلک خەلکل پێشوێ چندەیە کو ڕێککەوتنا شنگالی نهێتە جێبەجێکردن ئەمژی بێژنە وان خەلکە ئەمەد بێژینێ سەمام ئەمانە شنگالێ ئەوەیە ئللا ڕێککەوتنا شنگالێ بێتە جێبەجێکردن ئەگەر ڕێککەوتنا شنگالێ نهێتە جێبەجێکردن چجارە چاوەڕوان وێ چندێ نەبن کو ئەمنە استقراریەت شنگالێ هەبیت کو ئاوادانی بۆ شنگالێ بگەڕێتەوە کو ئاشتەوایی بۆ شنگالێ بگەڕێتەوە حتانۆ کە ئەو ئاشتەوەیە کە مەتوێت بۆ شنگالێ ئەوژی دەستە بەرنەبیە جهێ داخەیە خەلکێک ژیە گەریاوە نەچاری یە گەریاوە ئەوی دیکە ناو کەمپادا حتانۆ کە بە چاوەڕوانی وێ چندێنە و بانگەوازیەتکەن بۆ وان خەلکێل سەر ڕێککەوتنا شنگالێ واژوو کرێ یعنی بەسە هەتا کەنگی بلا برپسیاریەتیەک هەبیت بۆ واژووکردنا وان لایەنە بڵابێن ڕێککەوتنا شنگالێ جێبەجێ بکەن چونکە ڕێککەوتنا شنگالێ جارەکە دیاز بێژمەوە سەمام ئەمانە بۆ خەلکێ شنگالێ و دەڤرا شنگالێ کوچی دیکە شنگال بندەستێکی خۆسەپێندا نەبیتن و ئەمەد بێژینەوان خۆسەپێنا ئێدی بەسە دەستبەرداری شنگالێ و خەلکێ شنگالێ بن بەسە بەڵاخول و خەلکی بکەندا و خەلکە پشتی هەندە معاناتانە ئەو خەلکیش پێویستی بژانی و گوزەرانی هەیە هێژای نازم هەرکی بەرپرسێ لقا هەفتەیە شنگاڵی گەلەک سپاس تو بخێر هاتی